Aikari a itura ria Kahatia mwena wa Kiharu kaunti-ini ya Murang'a mari ihenya-ini ria guthie kwiyonera mwatuka uria urerikana utwikaniirie migunda-ini yao. Nikakuja nikapata kama imepasuka, lakini ilikuwa imepasuka kidogo tu. But sasa kulingana na vile yenye iko leo today imepasuka kiasi kubwa. Ona kumwe gwa kuria aikari mathiaga gwetha motungata matiganite ni kuhingitwo ni undu wa ugwati uria uronekana urehetwo ni mbura nene iria iroira bururi-ini. Gwi kundu kungi muno actually guthukite institution iria ihuthikaga ni muingi muno makiria macukuru ni ihurirwo thimu ni mahendi maingi kuma ma Mumbu guthie Kairici na kuria kungi guothe ukaigua kirathi ni kiguthirwo ni muti cioro ni icoereire. Atongoria gicigo-ini kiu ni maheanite mukana kuri andu aria mari icigo-ini iri na ugwati wa kugia na matuika na niguo kugitira mioyo ona hathara iri ngiumana na matuika maya. Ni wega mundu wothe wiritwo ni thirikari kana kihonge gia thirikari ati hau araikara ti handu hega gwenda kumwehoya na gitio kundu kuu tutigaikare ni tondu kaba maica maitu kaingi mainainio hanini no tutikamate. Thie na mbere na guthaitha muno andu akaunti yako ya Murang'a ndita maitu wao aikorwo hanyu nonete mwatuka aikorwo heno gwatu kugia na gitwiku na ni guikurukiriru muno kaba ucarie handu ha guikara muthenya umwe kana iri mbura mbeho ahoe handu ha tukaugaga tukariraga thutha-ini. Mwena wa Lamu makiria ma andu 1,500 ni mathamite kuma micii-ini yao thutha wa nyumba ciao kwaraha mai ma mbura. Lakini shida yetu hatuna access to the hospital, hatuna access to get food, hatuna access to get to main road. In fact sai Shifo wa itura riria kiuga ciana 2 ni ikwite thutha wa gutharikirwo ni ng'ang'i iria irauma rũĩ-inĩ rwa Tana undu uria ni ugwati munene ona kurio. Tunatumia hii njia, unaogopa dau, unaweza anguka ndani uliwe na mamba. Maji sai ngombe hata tuko na mifugo hawezi kaa kwa kizizi sababu unahofia kwamba hiyo mifugo usiku mamba anaweza toka ije iwaliwe. Tumeweza kuchukua mtoto hapa kwetu. Mtoto ambaye ako na kama miaka 17 hivi, alikuwa darasa la 7. Tunatarajia alikuwa aende darasa la 8. Lakini ameweza kunyakuliwa na mpaka sasa hatukuweza kumpata. Kwa hivyo ndio arutwo nao gutire kundu mangithie na metereire andu a wendi mwega mamateithie guthama. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.